bugün Semyon Andreevich Novgorodov adına nasyonalne kinige kahatın buluringittan sağlamıt suriyatçılığın sasır damı şeyge körsügü den beyitin salgıdır. Bugün bileha bu yıl balağın eğigar sümkennak olakan sitihilerini kinige bir tarttara. Sardana Sivtseva Sanaya, три кувшина ден киниге аттара чейге келен олорор. Bu kinigete bıyıl 2 sübbe ısıllakka bütün kurduk balağına igar ıtıllığı norottar ikardalarına Knижная Сибирь den ulakan festival bolar sılgada Novosibirskay gorakka ol ihinen balağına regionlar ikardalarına Kнига года Сибирь Евразия den. Bu konkurska proza года den kürekka bihe kinigetin tüher büppik inne kanan nahauluhan berimeni tutta kini internet kolastahına ağaççılar belirli öbülen talap konkurslarga bastata. İnne kanan sanayanı bihige isürek beditten eğer delibet. Bu yılda günün üst kupsumut nahauluhan sitihiler bu sılı tümükleri teriner diyekka. Anı has kullanı bir norottar ikardalarına Kazakhstan'da bu ulakan konkursta karşıcılıkta edinlemiyor onu ağaççılar, ekspertler, senerilerin kılan bu gene hasta omutlarından tılbastırtların baharların eden durallar onu bilgi sanatı hoş büyütebilir. Onun tabanlarına bilgi sardanabı üst kupsuğun denkenigete anı Kazaktı, Polşalı, Kırgızlı tılbastına takkar жылғалар. Onun бігіне қасетейді бағарамыз, onun çakçı dağını bu kenigeni çakçı nәреrin білігі білілі олегін dağını bu Novosibirskayga bu hübden olған konkurs. Bununla tiyen bilgileniyken denge olar. Onun bugün hasır dağını şeyi ilerge sardağını doğutlara, itiyenler kini ayar üretini sengeriyatçiler, bugün mustan kelen olur. İtiyenler biz bütün katatak tepsen olur neren bilgi ayımını, kinige, literatura, Orsenan sakan orutun jıl kata, itiyenler bilgi jıl kabit eriye boruya atın omuklara gıtta altıgar, itiyenler ilderine jıl kala komukput, onu ken ağaçı arangatıgar taharar bir ulakan Küstah öyle ıddat kilinden bilgi sardanını bilinebilir, ona daha maktanadır. Sebep ikende bulana sardana üst kupsun, tri kuvşina den kinigetin bayıl eme reklama aksatıgar tübehinleremek süper ağlaşkalar otput, bayıl sayın. Sebep onu bulana o kinigeni eme bugün görüyor. Ve omanla şey batık telgede uğran kereke kayın. Bu süper ağlaşka tememeni bulbatan sübden Kihnika saydı sıpara üyetiger bu sanara küsteri tuhanı ağaçı olgan tutuntalı yen bu hüdde üçüge albastarda onu bilingi kihi deyde mana gördü dağını oyudunan bilir kihi barda körüpenler onu tutun araya birde dağını bu sardana sanatı nimettin kini tolguyu nigin tuna mana kıpkılgastık ekileri daha şeydik tümüllen tecrübeler. Ondan ehigi kiniyeli hengeretçiler ehigi bazı mana hennet yiyen kelleketine bu aksiyala tübehen ananın hulluk süper boşkalaktı kiniyeli lıkatınse onunla bu kinige cinnera bu manda kinigülde entereyne koyular. Onun beyaz bağıp öptünen talık kadın söp. Bitinle mine kehpin bağırabın bugünkü çeyge biheka Tuyara Fyodorova gen sardana kinigetin kıhağa günü kördürürge ulxandı küllabit redaktar kelen olurur Tuyara Fyodorova. Sebep Tuyara buluna bu tekniskiy öttün. Bu dağını kinige haber bu kennige. Bu dağını kinige haber bu barata kini redaktarın üreti. Sebep onun bollağına naha çügey eterger yer kırtıp nüçala takkan naha çügey selimneher tanıdım. Bu aktar bununla redaktar birge tolkuydan ürelilere. İtemiye sedek tabıldı ki hanatın kotu ağaççı doğugar öyle bolar. İtenemin sardanattın bugün kördüğümete
Bahalsta бүгүнгү чейбит ылжыттарын эн челек кахайка курдук чейге сүрүн кихи боларын быгытынан билихиннерергер көрдөбүн. Өтө күнүнө бастатан туран бу аяр киниге кыхатын мен кыхатыгар мен барга макталбын тирдемете бу үлелери арас өрүттери элбага жоңго тиим тиетте bu технической өттүттен бартын тухана хатан бу олох ирдерилгер экинигени эппеттетер кына оңорон тагарарга бу олох албак сыраларын ураллар уна агачы бигере билин алалар олох библиеди урут кинигере магахыныгар кирен кинигени ылар болларына билин ол киниге да магахынер киддахына арас седирей кинигеттен ураты саңарар кинигега тие бары барта бар. Бу барта аяр киниге кыхата оңорон тагарыр. Онун үлелере олох сөктөрөр үлени ыйталлар бу коллектив якка хепти. Онна бу маннык сарсердаңы чейге ден темин урут өйбердо огустар бадети маннык келен олорум ден киниге кыхаттыгар бу хуруячы быгытынан хагланерер суруячы быгытынан ден жоңго тугоре ол кепсием хайем ол бем хуйбут сехеним тухунан ден олох санабатта хугате олар эренче маннык болла деп кемекелла деди хахып Олеген бүгін бұл меха өджітті кәлбіт жоммун әме мақтанабын кәлбіт бұл биреме болан үлі күнігер кәлбіттерге Николай Николаевич Колодезников бігі уже 10 тақсағыл бірге үлелән кәлбіт бұл Алкене Алмазына барыптан ғалан Нижнеленскай, онтон білін Арктик Капитал, советник, помощник, он болан икен бирге бу үлелән аттыган хәҗәр кем бу үлебер хамы чугас коллега. Кини боллана бу гражданская доблестен бу чуттан знакта бары билер амсаян көрбүт өлөхмө сырын энин ан бастан бу күн сирин көрдөрбүт оңорон тагарбыт технологиятын энин оңорон бартын оңорбут кейде пишикомбинат колелебит онна бу тох хаңала сулугу гаремети бертөн инден пехайстыбатын көрүннергер элбэх өңөлөх кеһи бу онон нахал бастыбын коллегабын олейн бүгүн калбитен хамактанабын бу Кокарева Марина Дмитриевна нам улугуттан бу келен олоро тох дворец бракосочетания ЗАГС улус ЗАГС отделын салаятчыта мен кингебинеме бу бирге үйренмеппейт однокурсницам онны бу эме жөгем быгытынан бу өйөн өлчүктү калбитереме мактанабын эте дальше Туяра Карловна Нучина эте Артык.ру сайт билдер журналист эме алтыхабыт өлүү однокурсницам болар олин эме бүгүн бу биреме болан калбитигереме мактанабын онна бу департамент биологических ресурсов мен бастакы үтүкөрагам биолого-географический факультеты битербитип онна бии бар однокурсниктар эме тутуспутунан хаджабыт бу элбах 30 жыл болбаданы бар тутуспутунан доордо хаджабыт ону бу Сергей бүгүн специально эме ол меха поддержка курдук однокурсниктар аттарыттан келебинден бу келен олорор мене макталбын тирдебин билин бүгүн үлө күнө болгон келиягын багарбыт келбахате олар эрен бары онлайн деп онлайн кетен көрүн өйөн олоробуттен билдербиттер бүгүн хасыртатта Бигетте бу тоо үле күнүгер хассер да маннык чейдер ягат идир боллакка
ağaççılar elbək aranılarga pensiyonerlerin bağlar. Evələr ehəlib cebik kurduk. Oğulların gören oları eder yeler bar bolarlar. Opuska hacırağalar bar bolarlar. Onun iter ağa miye beytin illin kemin naha şeydik attardın. Mandık derehenler bağlar evitken billinler diyemit bu. Kihisen erer, öy hana ılar, eten hanatın atastahar, onu kıhta kaptırdırın ramıd bu. Kolonamıd hotoru hıl boluğa bu şeyi hağalabıp put. Iten ne diyek tustaq put manı naha jon sen erer. Dingiden kıra da bollar, oqsullan ahallar, porok gün nahal bak keykeleri kuttan baran bili. Ciye uot kehi barda tübüktak, kehi barda toğare horuktak bolan kallar oliyen ardıgar ağayak, ardıgar elbek ölgüm kehi gelen ağar. Biyon ton elbek ulaqan sağlanı munyar horuk putsu, bihine sürününen kepsetiyibit iti. Hardanep bitin kurduk en ılcıtların dağını bugün manna hengerin kelbit jonlarındırı bu kabarı atın atın eyge, atın atın üle, atın atın jarık, tuda hiyebit jonlara hiyebit kurduk. Bugün naha yürebin bihe kekkebit yer küste hangardır bağlar. Jonlar kinler karakter ola atın, kinler kinigene ağılır atın. O senin dağına ağaçı Kihi barata tınны kılınar kenigeni, ayrılın takkıvat kenigeni. Sep onu bu sardana, diri kufşini den kenigetin, huributun kennitten, högönler eten turallar eti, uruttağını men eppitim. Bu seri kematın bu kıskayda kıy butay bu diyen. Hep onu beytim ya kardatın naha şöydük bir büttügenlere barete. Itenni bollağınıttan toğa behigine sardanını aptır bıhıtnan talbuk pıtı, itenni en beğen kapsiddaktın ton tuygun kiniga gınan oңор tağan kolu den gördes püppütü, toğa yetakka sardana naha çügey tıllah. Kini nütçalı dağını naha uranlık suruyar, ide oңostu butun bıhıtınan sakalı hangatın bu bilgin iye tılından isten olur ağıt, itenni oloqqa körüydatın, Eter tururar bu porostara korsunlar, kehimene ardıgar ılımmat, kayda kare metkehek dağını tügenlerin kini tumna köppet. Ontunan naha bihisen erebit, itinne ıtıttığıbıt. Onun cibiliğin bili, onyan epipiter dire toğ, hürekkit bağıtınan, tuğu sanırgıtınan, kaydak bağırar ıyıtıgı bir ergit köngül diyen. Bu ağaççı, Bıhıtından ayımyını ağpıp bollaqıtına ehegi arasıytını bir ergit, munarbıt tügengit elbek bolun sep, onu dağınan ağpatak dağını bollaqıtına. Ehegi bu kinigi oyuduttan sağalan kineka tuhayan ıyıtargıt elbek bolun yemminerinen olur olun. Onun bahalısta ıyıdıklarına kıspıtın kıta kepseten kirim var ekay. En ağpağın. Men ağam bulan son. Bastaka ağaççılar tabii. Beyin nuriyati den olakta bir bak olak bitti. Aktivitelerden bir narıtın dokuman oruyordum. Olbura kimya kazopros kalerin toyum barkanın bu ara bir de gibi kiramara kinige huriyat jamun jonnon kursta kitta jamun bu dokta ayar gayın hepsi bolla. Onunla bile bir dokta pa halaya çıbıt utomla çıbıt bana sandire hepsi bu roju pudata var. Ini mau Allah nak beli munculi, ijilah munculi mah tu hakalı kanyasna ister, o zaman marat beytna habak kullah, onlar tu biraz ki bakta mana konda diyen ki bakta piravu batta, o kemnatan beytan mana taksan mana presentasilah mana konkurskan badai jam itu loh tu tahu tak pet, kanyasna kurit jam buta, isu baik behebatına da apıp o benetten bile hame dokucun bir şeylere dokati bitti. Gruzya. Yol bari o Rom'da pandemiye keme onu cihattan onu doktan bu onu burada bir enesine üye bitere. Onun için ben lişne ben bu duvar terkelde menakam üye tokarı bir bilecek neler. Onunla elbette ki diğerine tumanlık alpıspı bulup taktın onunla tümlü конечно manu bakıhan turan kini gah papun bu bunun baran bilen bu ayar tuakka urkuda bisik idaresi tuak конечно nahal bak kini gala taharak onu gidip bu nuçalı kolbura taksıbıda naha şüge onun tentiyemeti bu hadanattan bir hamet umcirtum bu tun oroğuntan bu bilegim batağına teknolojiye bir Hame bir tawar bu hadan mevcut bile Narodna hüyatçı Dimitri Bilesevich Novva.
Ол кини буллагана токпа дити кесәннәр өксә буллагана барда аудио булан инде. Мия булла 6-9 кесәнне бу телефонга бар. Оны хаддана он багылы дити бу хорок кесәннәрне ме багар бу телегушина тублин норокка барга кайдаган учулыта үчүгәт дити бу. Оны хакалы билбеттен баран аудиоға да туақпады қаядаққаны өсті шүгай бұл өте жемінде бән баған ала. Истәбі де ол науыма кәсәнлерін бар. Олы бұран оңыма біле туақты бұл пандемия кәмегер қас бейді табары егер барды мияқа хүргер бұл кейіға бұл кәсәмін үйтті. Оны жемен ол бастанды аны ола бастабынан бұла олық кірі тоқ бара. Онсын бұл Telegram keliyordu bodun. Şuraya da töhe bagara çok varta kiler. Onu kuluru normal personellerden bu dediğinin bu bu çok var. Ham şu ete kibete. Men doktor kilir hemen yapar. Oluk kiler da prosta ki töhe bagara da. Otobliğin anne on bu kaşaga meto kaldı dedi. Hana doktorlar. Öyle sıyırlarla onun mi Çok paketler barda bilarajga anıl geçerler doktora barda var. Onun için haddanıştı haddan barda doktor teksen huryanın. Aracını ki vakti ki verip taydınızlar. Öyle töhe bağır mantıqan hayınların jem bağanalar. Naçi Canı bara bir sardana bikken onunla kayıya giren durar. O belirte bu kinegetiger hıccar ayar buk yanartanar. Onun önüne kiddaketne bu kinegeni bulan tağ ağır kıh var. O ayar buk kiddakına var diye. Var, böyle olmalı. Onlar benim ağabeyimdir ki kimere? Benim ağabeyim, avuye bol bata. Avuye. Ondan dolayı bu kinege atılığına üspüten kenditten avuyega bir hekillere bitse. Kinine aktar bıhıtınan kinegetin teddih bitin nadı bunlar ya. O avuye den ki histergana onuru kıh bir mi var. Onlar bu kinige tahıgar. Dmitri Fedosevich bir de kinige termanna kalbaha hoğ. Jo onu killer bir bu redaktör bu duyar olar. Onun birin duyarını istekte tekniski öğütünün töhü kırtak bıdı. Tu bir ambastıkında bir söz sanayettan hağlanmadı da memoris. Kine katur bu da bıhlaktı. Ne katur bu da? Sanayettan abloşka. Abloşkadan hağlanmadı di. Şimdi bahalsta duyara katıldı beri xeyek. Толората туярена Кентьевна Федорова ден бу кең араңага тугуламмын кинигелер салаларын редактора эдер бая курдук көрөккөнөн баран кайы опутта онна олох бу киниген урутугар тугунан көрүлөк сезере Дравларын тадан турат уттан беге кас биди киниге битин оңрам сагалан да сагалыр битигер Толкуйду уцеп, то киниг хас бидди киниге биле тохте хавир индивидуальный олеген туспа бейте фишкалах болохтахте. Тамин оннук онтан хагалан толкуйду бут хэ. Оны басарданы кинигете рука пиhe биха кибиттен та миха калбите оны аган баран хаябытым биле бастан туран эдер Jonga eder kölüğünağa kadar keyifli giydi. Hep kinler bu kilgene ağıqların kadar bağır bütün onlar tokuydan hağalan baran toxtadı bud. Memoristen приложение tutun tuttavut. Onu ol memoristen kartıskanı bile telefonundan tuhaydahına video göstenkeler hep. Onu Бейкинеге обложкатын художник кыз Екатерина Дмитриевна Садовникова был бейте уруйдабыта кинге испанутта тааран. Бу Георгий картыскатын көрөн олорон майданатан уруйдабыта. Оннаттан бу Георгий кергенин такталын Акажактарын олораха. Атын пакаппин хэ мехасе карагнулахпын аннетом хэ. Анда бу саха кыгын жактарын обарахан тохтан бу текилерен жүгүннен оюлан бербите. Аны кайтара бу киниге бит тен исқаһанын түрген билинги эдер чыттарлыкты тиндахтерди түргенлик токуйдулар тотталар хамсаналар олеген
телефонунан маннык туохтан видео аннотацияден толкуйдадым де. Ана киниге барта аннотацияла, оны биге киниге бит тена видео аннотация курдук толкуйдана ролик туохаңартут. Видеоролик онтой бүтүн бу обложка бутгар сырдут. Оны ол тугу видеоны хайдах көрөбүт иден кайбылыктына бу QR кодунан сканер дыбыт телефонга, онна телефон камератына на колбан баран каятактына видео көстен келер. Онтой бут дох курдук беле. Тын клип, техан клип бота. Биллери курдук, шөй бая биллери курдук. О, комментарий бота, анонс. Китиге тухнан ите көстер Романдыкын. Ите ролик бутун ора бутөр ме бейте туспа үле хан кен деп көрдүк. Аны метал куйдугун баратын сценарийген хуриян хаян монтажтан орага сарданадын толкуйдан хагалап бутте хадда ролик бутун ора бутуйде. Ана сарданы начыды ройдугун де. Ол ройдур ровно бу Георгий ройдабдынде. Ол картынатын еген көрөм барамын. Итине кедлери ханада бит тоһаны, ханада бит ха сардананы суриячы быгытнанара рибакка холбор кине бу ройдур инталанын көрдөрө тарыйды көртөтөн сардананы ме билейнери бола буллады. Кинеге авторны ха агачыга. Мен ханабар интерейне де. Онтан аны тохтен те акция болду. Это акциядан толкуйдады бит. Оны бии кинеге бит онны капсан халан бу супер обложка тохтанна оңголунна. Бу супер обложка бит эме видеолар. Бу QR кодун эннигер келерди бит. Харазы көрөн биле сканердан баран тохтур гына көрөр тоханар гына. Аны бу сарданна хартската көстөн келер бейде. Онна кинегетин тоханан кепсир билейнерер агачыга бу агачы голубур төн төйлө халбак кинеге хорулар ди. Оны хорак кинегелерге ата авторын тоханан хориячытын тоханан хохта болачы ди. Оны биге бу автор бутун билейнерер курдук сылтан агачыга диен онлук да барда агачы туга. Онна самый ценный кете хөттүгөр жон этите бар. Акпыт жоннор этилейтин күндү. Бу отзыв десена буллар маны муннебут аны бу WhatsApp-ка келер элбях билин WhatsApp бола. Онна маны кие аган баран эме били интерьер кир. Сухучу байды Казахстанга тийбит эти бет түргенник. Оны Казахстантан келбит эти. Унча кунон баран тус таксатын кытыр. Сой букута отзыв. Билин кинге оңарута тус үчү интерьерine үле деп барабына. Оны бу мандык кинегелер тик боланнар иде камаллар аяннылар. Жоннор хөмүлөккө ким бараларга атылганлан уктажылар. Онна ол барани хәннер Москва тиектери де аган битереллер колобра. Эти Казахстанга ха түргенник тийбите гебитеге мен нут тийби полуктак дегенебин. Агар жоннор кахан багарар батаха жоннор агалдар. Онон бу меморис сыгырыген бу итинник агары хөбүлүр курук кенигени тута хәжен сеңерек жонго сүбе курдук. Наха көмөлөк табыгастак. Итинне курук этебитти тоқма хонунет тахпитне эхиттахпитне ким эттеги битти. Эветер кинигена ахпополга ким хурибутай диен. Вопрос пяты өскү, оноха бону бечепчетен кармаңна гиттан бу ки хурибутай ем бери. Же бери даттар толкуя. Хеп. Эти аяр буктугунан эбене деп барынсы чупчулар. Бераха аярдар тоқпутун мобильный сыгырлактын билбетлик баглакта. Билебин? Оны 305 кенеге босқа келехеттер, 405 кенеге качылах. Оларен ол качылах подпискада билеген кетке биличинелеринен билелебет. Ата хотыру лебияға женеріне бет. Оны да бара хачайдан бағылста ағын, оны аудио кенегеде аяқ билен тұрыр. Оларен күрді кенелік бүппет кенегелері ақтаран енекеден келен еқ.
атыга балатча барбык кенегелери. Оттон онна бут вакти бихене бана кумагыннан таккыбыт кенеге агачыга кумагыннан тиеригер бихигүрегер боллакпыт тик ханабыт булгучу. Оттон аудио булана билен турар кең араңа местер. Ким көрөр көрбөт, ким саста, ким бокойу хуак бири наушник кетте даны истерген. Оннук аянга хедженигин истеригерин эме табагаста. Оны бихи билен турар мүчү туппаппыт, онан сырыня кара-каратык хордук угаларабыт, көрөлөрбүт. Үгүс чоннар этеллер. Аудио куяккыт, эме качайдан, эме качы барар боллади төлөпөннен ден. Оны тек тустакпыт. Аяр куяккода барата сыгырыта барата боско. Тойдакка ити бут уяра көмөтүнен наха чүгейдик бир кайысканы тобулан атылыгы болбут, онон 30 жыл манан боско туханы болар. Наха чүгейд табагастар. Ондан ге харданы кенегетер амбастан биле колонон көрүү курдук оңоллан табылыбытер төхлө көрбүбүти бие табылында ген. Наха чүгейди кемете. Оголор курдук ойноо да ойноо болбут. Арыян көрөк хас бибди кенегега үлелире биттен сохутчу багайete. Билен турар атын кенегелерге метини туханабыт. Онон сарданы бихека кереhi белие курдук. Канды кере хаңа тахымга таккарга, саңа кайысканы багылырга кини курук инненен наха чигдик көмөлөһөр ити супер обложка бытыгар болгон инде бире таалай көлүн кытытыгар олорор этен наханатын наха чигдик кепсир бейтин хеберете быйылгы сайынгы улук сибее картыска инне Ханнене теди. Иде кагайыннене. Эти супер обложкалар атыланар. Кинигага баннык Кини уже план. кетердилле хеджер бу кинигага. Онда магайыңа билген. Уттан бу киниге бит бардыгар ботак бу супер обложкалар агая акция олигин. Но сената hem bir кинигелгеттен акция болду. Bir bundan süper обложкалар. Супер обложка үчүгейден мана сардананы бейтин истаган көрөгөн. Бу билсииннерим, бу Байша Саргалана Макаровна келле, тух ученый институт гуманитарных исследований, экономических проблем, да, он угнатта. Бу имеет постоянно капсетовид, писеховид, Эми элбэх көрүлэ аблилэх, элбэх научный дөйлени тағарбыт кеге, элбэх опсайнам кенегеттен арақсыбат кеге эми. Лин кені сына болын эми истияқпен бағарабын, тойды кені бейті баранты кенегені болан атылахан, бейті ағар, көрден. Были страшно. Но в районе цирка где-то тут удачная покупка, где магазин барабит. Он на кып караларёсик, аярдыр кеннен, он раны кенеге барабит. Избекова кенегетин атылып бітім альбинаны білем. Саргалана Макаровна тута ханагын этен кебес сарданаға тухаян айымнетыгар сыны да быгыққын сәп, ыйдық тағар болын сәп, бағыстан. Чегди ол чегди тол турар. Үттәқту. Үттәқ дегем қытен сәп. Сақалылам декеннен барын ақалы ғаттаған алып. Нючал илерим битен баламы. Алфавите де биппет сақалы. Макар Байша күйіна. Макар Байша күйіна. Радиен улин истерим Макар Байша. Он Вот именно. Макар Байсов для того, чтобы дать детям образование, была политика такая. И я специально, мы в АМГе, отец работал, это какой год был, 58-й, 9-й год он работал там, специальным корреспондентом по Амгинскому, по Усмайскому, там, по прилежащим улусам. Урод Хастолу объединяйдан. Biz jurnalistler tanırlar öyleletçiler partiye period spesini. Оттан дапса olarak hanılırlar. Дапса olarak hanılırlar. Я вам скажу, Сафрон Данилов народный гурьячи оголары хаңарбаттар сақалы. Оголары билебин. Онда хас билер народный гурьячилары моголары хаңарбаттар. Тот же Далан и так далее. Перечислять других не будем, ладно? Но просто политика была такая, что детям надо дать образование, а поскольку, чтобы дать образование, надо в русскоязычную школу. И у меня сестра в 6 лет пошла в АМГе, записалась в школу, ее взяли, она была от ней
в 5-летнем возрасте выполняла задание 1 класса. А потом мне стало интересно, думаю, а что мне ждать 7 лет-то? Тоже в 6 лет пойду. Пошла записываться в школу, и получилось так. Были там директор и завуч. Они говорят: а девочка, ты зачем пришла? Я говорю: я пришла в школу записаться. Тогда как, вот тут вот, Олборбут бир туаха школа, Сахалы школа, это начальные. Но там ребятишки какие-то хулиганистые были. Во время переменки забегали, меня все время за косички дергали, за волосы. Ага. Потому что до этого жила в Якутске, родилась в Якутске, да? И у нас было интернациональное окружение. Сахалары көрбетак, что-то в итоге так залакалар потом, корейцы, финны, немцы, цыгане даже были, татары и так далее. Хорошо. Хочу сказать вот про Сардану. В каком плане? С Сарданой я познакомилась на одном из пресс-туров, который организует Галина Бочкарева. Увидела я девушку, девушка мне показалась интересной. Девушка, она, конечно, это самое, немножко, ну, от инсаста, другое поколение, я намного старше ее. Это умтан аспут бабушка. Она Ардана была немножко отстраненная, но она дружила с Юлией Игнатьевой. А Юлия Игнатьева — это моя невестка, моего брата, жена. А Юлия колымчанка. И это красавица колымчанка. Они землячки. И когда я узнала, что Сардана колымчанка, я сама к ней подошла и познакомилась, и говорю: я жила в Зырянке. В свое время, с 63 по 65 год, мы жили в Зырянке. И даже вру, с 60 по 63, 63 по 65 мы уже в Усныру переехали. И когда я жила на Колыбе, в Зырянке, за Тонден-Сельба, кто знает Зырянку, через речку Ясачная, правильно? Вот. И самое интересное, в то время журналистов, это была уважаемая каста общества, правильно? В советское время, я вот помню, потому что отец мой один из первых якутоязычных журналистов республики, и поэтому, вот, и тем более он был партийный, его отправляли. Мы жили на севере, вот сначала в Аймиконе, потом в Зырянке, а потом в Усне. И нам везде предоставляли бесплатную квартиру, тем более многодетная семья, у отца нас 6, и нам давали прямо отсюда дети. Вот представьте себе, в Зырянке мы жили, в новом доме, 4-подъездный дом, раньше же строили такие дома, да, и там жили мы, целый подъезд занимали, и у отца был отдельный кабинет. И приходили к нему, я почему, вот к чему веду-то, и приходили к нему представители коренных малочисленных народов, то эвены, то эвенки, то чукчи даже приезжали, потому что он курировал все Колымо-Индигирские группы районов. Всю Колыму, там со Средней и Нижней Колымы приезжали. И они у нас гостевали частенько. Вот. И поэтому, когда я слышу, что человек жил на севере, родился на севере, а у меня такое, сразу к нему расположение, я с детства знаю, кто такие северяне. И раньше вот журналистика была очень, как бы скажем, он, допустим, работал в газете, приезжали, ему жаловались на все проблемы, какие у них социально-экономические, там всякие бытовые возникали, и очень действенно работали редакции, правильно? Они напишут в газету статью, и сразу принимались меры и так далее. И поэтому журналисты раньше в советское время были это цари и боги, которые, как третейские судьи, там всякие проблемы разрешали. Вот я, поэтому с детства у меня такое отношение к журналистам, и когда вот я узнала, что Сардана в пресс-туре работает, тем более с Евсеевым, а мой сын работал в свое время в Алмазах, Анабарах, то вообще совсем это, как говорится, прониклась душой, девушку полюбила, как свою сестренку.
А потом, когда дальше мы стали знакомиться с Сарданой, она, во-первых, хорошо поет вот на этих всяких тусовках. Потом она стала рисовать во все картины такие классные на бытовую тему, северную тематику, все, что вот она в детстве вот в этом жила, в такой атмосфере любви, в атмосфере вот трудолюбия, в атмосфере вот таких людей, солнечные люди на севере живут. Вот она это все выражает в картинах. А потом вдруг узнаю, Сардана пишет. У нее, оказывается, вот свой псевдоним еще Саная. Однажды прочитала рассказ Саная, но там не было Сивцева написано. И я думаю, кто такая? Потом, оказывается, это Сардана. В общем, для себя делаю каждый раз открытие. И вот когда вот эту книжку взяла в руки, я ее прочитала за ночь залпом. Да? И мне почему-то показалась эта история. Сначала, конечно, такое было ощущение, тяжелая судьба у человека. Я прямо прослезилась, представила, как это тяжело, потому что мы, когда в 60-е годы жили, вот на Колыме, потом в 63-м году переехали, даже вот у СНИРу при нас строили заключенные же, да? И вот там везде тогда, в 60-е годы, ощущалось вот это вот, как бы, пребывание в свое время вот таких людей, которые незаслуженно были приговорены к разным срокам, отбывали ссылку и так далее. Ну, Колыма, вы же сами знаете из истории, Колыма это как бы тюрьма без решеток была. Туда ссылали очень хороших людей в свое время, которые способствовали потом развитию Колымского края. Люди обучались у них, они просвещали народ и так далее. В общем, очень большая заслуга вот этих политических сильных и так далее. Я вот эту предысторию очень хорошо знаю, поэтому тем более вот здесь интернациональные связи в этой книге показаны. И вот впоследствии Сардана вот стала как бы сроднилась с этими грузинами. Я вот грузин тоже знаю хорошо, когда я работала в Усть-Куйге на севере, там тоже был интернациональный коллектив. И вообще в Якутске раньше очень много грузин было. И мне кажется, что вот Сардана, чем привлекает вот эта книжка, действительно применила новые технологии, это вообще, как говорится, хорошая фишка и очень показала пример молодому поколению авторов будущих своих книг, чтобы применяли новые технологии. И вот потом узнала, что Сардана участвует в конкурсе, пожелала ей быть знаменитой на всем евроазиатском пространстве. И я думаю, это моя мечта и мечта многих ее поклонников должна исполниться, потому что Сардана человек творческий и талантливый, но, как говорится, талантливые люди талантливы во всем, поэтому я бы Сардане пожелала вот высоких полетов и осуществления всех замыслов и планов творческих. Спасибо. Спасибо. Если говорить кратко. 45 минут. Нет, я могу часами Надо было говорить. Она может долго. Отец Она может поругать потом заодно, потом еще. насчет журналистики. Макар Байша первый, который создал прямой эфир радио, да? 45 минут в пятницу. Такого не было. И сейчас люди просят и восстановить. все спрашивают, где Макар Байш. Но не зря же говорил Кириллина и эти его подопечные Макар. Выезжали журналисты вслед за ним по районам, приезжают и говорят в деревню Дённурмакатели. Бияха Макар Байш репетер радиана, но бийки не стебитал правительственный налог. Эдер репетер, Хамар Макар Байш где хайпетер. Представляете? Чейин эрежеге келбитчоннар булбучу аттары кытта кепсетерге тугура ыйтыктак болла дибетта. Тукине тылын өнистерге она просто бери хайын. Ыйтыкты хайын. Давай автобиографические, пусть нам скажет эти свои данные. Хочу послушать в том плане, что это самое, у кого училась, у каких
родители. Ада бу үс копсуын ден суруюн антандан ылбыккантан өйдөннөһө. Анан бу кануру аймактарын боллактыр ди. Аймак биле жөнүн болан канун бахалаттыр. Ото бу атын кепсенерген эн катырланы ити. Идеяларын сюжеттарын сюжеттерин ити эха столицу левихтан жуут хайдер онтан тасаул лебитим онно кагыппыт күн ай тасар туяра билер он де кин ким коракка мен эха столицу леви корак Туяра спалитетин билен. Onu боллана туох күн ай кагыт тасар пятницага толстушка ежедневкалар элбах пайна страницалар Атам кто был тогда редактор? Петров Андрей Гаврилович. Onu боллана тохтыбыт интернет инден хоппулла жолга. Олеген буланы бардын сүйрен ситехебит, ан тох бар текстин бар утверждайдыктахын эбе. Или ол бастан өсөлинне хурияры тибит онтонжа компьютердерин келбиттере, мэриялар биле эрге компьютердерин списывайды бия хабиредлери тахата, оны бараттыр. Факс мен келбидер факс көрөбүт мана канан деп кумаатасы бурукта кума ол наха түргенигите олохолар ен испите сота иңинден суох пейджердерин кемнерете дискеталар квадратный дискеталар кемнере аспыта түрген байды бу 10 жыл егер олох просто технический прорыв onu боллана абехет эн буланнахын планёркага теллер буллажы бачча балаханы туттараган ден. Ону конечно маны темаларынан бар төйлехте, бартын оңроллор ким ту хуруярын инде. Onu hem bir ili xannagara toyan xannara baran xalbıt o главный статья көтөн халыр или кемере гыджан халыр балахалар ырас халан халалар. Onu эбехет запас бар булуктак ден. Onu же ол нахар баг бедерендерин юбилейный статьяларын hem bir ответ секретарь ура табыллады на всякий случай ден. Аны була компиляциянден билин наха атын изданиялар таланнар компилируйду илеллер жебатта. Уруттен оннуктен суох бие булана за хоспут эрге саха печаттан бир атылам атыга бар бата. И нара журнал ботнагалар. Бул журнал маны боккына уран ке. Ол иттен жолорон маны свободный кемге олорон бир идея көрдүүбүт, идея вдохновение оннук мандыктен. Onu bollanı de nahaçı kırgıtır emebli bir kosuga olur budum ülelerden diye Виктория Габышева, Лена Степанова, Пенигина, Ирина Мартынова, Лена Птицына. Бары наhaçı de боло литературный институтының битербет, наhaçı de боло хуруяр бары кыргыттар ете. Onu это болоду хуруяллар Onu bollanı Kepsen huruyallar. Kim kohan huruyar, kim kepsen huruyar. Bar ol запас оңыстопт. Онна хаджан була хадер ол кенилерден мен заражайся гынан халбыдым. Ки ха наха койкалнан үлелибит. Потому что кас күн ай кагып тахсыгардылы, 2 часыңын ол кагып тахсырын кетехен олоробут. Ким да барар браба хох. Ол кем олорун кепсетебит, оны ол этеллер. Наха чөйдү кепсигинди. Эди кепсирим жукурду хуруян исе. Ылаңын ден. Onu тух дойдун хактар этим бастан көнкенен барамын. Олихим булана нару дойдум тугунан кепсир булларын де. Оны жебиттен балык кыталлар, жонлук манна бите кехи кыталлар. Onu бартын ол жебер ханны хоготу олорун ахыппыны. Үлебер бартын соңа келер булларын. Үлебер олорун ахыбыт, onu манна ол качество северян. Тохтылы. Ол олорун кепсетебит ахан. Инне оннук хыджаните бэм төрөбүттерибинем жоннора нахальсах арас отох кеге придумайдын да надо тохох деп кутуп олохтахын жоннор балы. Аны кыраддах бите нахал любопытный инебеттин, Онна булана бир үчөйдү десакын хыджыбатагы же огото үксүтө болачыбын бахлах. Онна булана эмекситтерин нахал килеп махынаттар олор этип толин кирен ахалдар килеп почаратын килеп булан бара деген деп кутуп бар тария ахалдар эти. Ону мен тогора нат постоянно жегам мен бар булар эти. Ону чей кутабын, ону олорун эмекситтери кытыр кепсетер. Ону эмекситтер ону мана бартын кепсиллер. Кырого дебеттер бит. Бартын кепсиллер, ону тогора ол
төбөр барда хаталан калды. Ине onu каттан маны билаган иген жетчилер. Келин. Онда билебин тибин төбөр onu кемере кепсәйп токуду калан калды. Төбөр катынан калан еребитти. Ине ол те сюжеттардан улардан, конечно. Барда ол просто маннык списывание кемере историятын дем болбата. Тухтан оңорон, кинилер олохторугар ологуран хуруюлар дем болот. Дебри тухтен развязкалар, мына үчөй сюжетный линиялар боларын курдук кына агарга чепчик хогустабы каста боларын курдук кына демди. Хин элбех кепсән хурибутум, тогыта хорохторайын хүтән хабыттар. Потому что бери главалар мердер улар яни хәлләр улай ди редакция көрәни хәлләр те хорохылга хәтта дагыста көрәде. Bir здание. Onu biri uğrahıp malgın birini kurduk da arşivasyon onluk mandık diye hoqpılladı. Qağıtından munyağın. Qağıtından mandık kırıya indi bir kurduk. Eli qanları blokun notlar var. Onu ol köstok bir ay doğru süten yer, ıhıllan yer. Onu demin biblioteka Pushkina hıccamın horoqtoru töbeber qatanan qalbıtları восстанавливать dağıtır. Olur eti kibitleri bu kiriyağa horoqtoru. Üstü de var buluqtağıtlar. Qahmet olup dokunu buluyor ete. Onu eti sanayi diyeni bollana bu emi biblioteka Pushkina urul tol iki tığınca iki hıllaqadı, üç hıllaqadı. Onlukin eti kepsenleri huruyardın. Atın ip batam kandı biblioteka repte bolladı. Onu tuharına diyen o biblioteka kelbet yer bollana tuh bir onunla en Sivtsıva sardanı diye diyor. Kaskıt dağını da diyor. O kadar ühü sözü var ete Sivtsıva sardanı. Mal Josh Yakutya du kanlar öyle lirete. Точно bir ne barak halbı tohla hadi familya tulardı. Onu ette. Olaqtatın evik kehebikkin diye bir eyim bula atın hardanı diye hanı hicredim. En pseudonimini xanna da bitti. Олох олтугунан толкуйда jonlar кос-кос аттак jonlar обычно псевдоним оңстолор ден. Onu боллана онник темен ол кыргыттар барин кепсәтти, моны ина расте тух боготун, onu маны придумайды. Предложение беотте, генде би курдук. Онтон бир кыз келем эмиске урынетти. Министерство экологии. Наха онуманныты иттаха барытын хөбелигин же кыржаас кели курдугун инде. Ну күллүмөссө то мин кыржаас теркирнин хуак. Баккам япсан. Оны эн санай дем боле дейт. Ката кырчыктан онну хуак боро деген. И он оконтеньян халбта. Он улеберкелен апиппер. Сразу подхватили, он сразу же следующий ток парландар. Ирен киспиттерете. Окуду баран халбта. Хотчоданы утверждает ды или купине. Наха түрген нүгіле еретіп өтпек. Қағыт күн ай тақсар болар. Түрген байд. Иттім, истіветім түрген байдық. Олыққа келдерен хелдереді. Вот олигин этинниките. Саттан мен гасты кетимере. Мен бу келгени бу эм инене бетинде касетине. Аны бу үс купсынде суруюна агыстым. Оны биди беритепин бары. Бу тыгына берилди бисе. Мен булланы 2-12 сылакка эмекеңе командировка баражыбытым, аны музейге артына битире. Репрессированный да, реген бу халактар. Политической хайлардасыз музейдерге олонна кирен бір қайдары бұд туыны бұдым. Жақтығыны ұларғана музей туғанын бәрілдері бит, онна бұл тұттай жүрді ималдарға қалдарға реген барда. Түйіндері қалыр өт күрдік дейін арды. Оны бұл кенеге ол түйіні әме бәрілдесі. Еті бірі, екі ұллағына манна бәлететін барымен Осколата библиотекам кинигелери, районна библиотека кинигелери классиктары нақпыды. Онундан нучатылын балачы белегин жахангыбыт. Онна нучалы хурьялларын, сахалар нучалы хурьялларын орағар ағачып соқ. Ойтақына кинилер біле туғын тұрталар. Сахалы оборот, сахалы оны тағынан біле нучалы тақына шоблонын тұтталар. Анда бұл дайын сұруюғар,
Ондук шабулон тылдар охтар эбит, олен булланы кейне таттар эбит. Нуччалы агымтынаha чепчеки, кей дуар кейдер, дуатыгар, олону наha билетип. Нуччалы чөйті хүреревик. Ден эдек. Ата учуталым, домпоттон нучча чөйшетер үйреппетим. Это учуталларды түчөйдер бұл осколаттан. Ибетам призин. Оны чепчеки байты ағымдар эбит. Ағымды келге. Призи соғырттан кәлен Onun elinden ulaştığı. Спасибо. Nuşçılık daha respekt. Ben beğenmeden nuşçılık klas görmedim. Nuşçılık biter onun nuşçılığın uçutala bulup ne var etim kanım baran bibliotekada solun atın diye ki bara kaldı da bibliotekadan başka gidebilir. Onun da bu kinge tohbatı bulaşkıtıga bu tas kanı var. Tuhtilere onu buldugar. Baktıgar hin beğen bililakın yanıgın onu bu duyara Fyodorovan'ın ne kaygakın barım. Naha çüydüm oğlu bud, kiye tuğun tamda polgun budu. Onu manna redaktorda diyem yadma kursnitsa bu Traisa Nikolaevna Parnikova. Kini metten mekara, semeyte bollar ulan kılattağı bitti. Ötekini ağıttı. Karatın ağıt bütçonlar ulan kılattağı bitti. Siyah kaldı manna bir dizatütü in atesika turbuk bollar menemi. Sarası kendini uğrak mağara ötüttür olga. Ona bu redaktörde olan bir kılattağı ki bileydik ben varım. Onun ne yeni kötüveremeye küstah soruyuları. Onun aynı yılların ne ağaçı bolgottadım tapta durdu. Onda da bir de kötüverdim varım. Ben ayar pakloniyim. Pakloniyse tamam. Urut biçik ete. Öyle bana ayardan akı yöremedim. Oradan nar biçikte biçikten tıllağadım. Bilgin hatta bu ayazları naha hölübü. Naha üçü ikingileri tarallar. Oğa da bolun kıcası da jomga boldun, orta hasta da jomga boldun. Onun mandık tetimi, mandık çıkçalı tutuhartından diyen bağırıkım var. Maqtan boldu. Aha, dediler aha. Evdeki yanına geleyim ben. Aras formanı barıdan tuhanallar. Üleleriker aras forma barıda var. Bu kutu zaptıra gide ulusa taksan körsühü elbette. Sağdalarından anan beriler. Propaganda tuhtivetler de omuktarga da kılgen. Хуа тевин бастан хадда харетин тенеме куттана хыжырдым ди туохтен куттана буду сарергаһин бар эте туохтен бу өсө хахарерин нучалы хуруяр онтон өсө боллана бу омук кихитигер керген таксыбыт жоннору оннук семияны өрө тутар эңиндеби кутатын жоңа арас бар болла деп арас саналар жоннор балды. Тем более Грузия, которая сыгран на государственном уровне не очень далеко, политика немножко не та. Олихин боллана мен тени толкуй давтым. Олда болтунен. Те тохта болбутунен бу кихи бу кинигага буланы кихи олого кихи жылгата онна кихи ис санатта онна бу мен ханабтым бу тохтен. Кей күстәх анаты булда дибетта. Оны бе жоно ваттытыгар хыджар жоннор бу оголорыгын сеннеригин оны дөбеттер бул эдеттер. Бу ки эһебит дедушка дибетта. Антон бу михури бу пунагым бараннар. Уже кадер сыгыннар, уже сыгыннар олары ибут, атын өттүттен уже көрөр болбуттар. Бу сильнее. Сеннери сахабыт денелер ду. Хакабыт денелер. Сахабыт денелер только грузинской происхождения сахалар битти. Атон бу күстәһен алкы дидең дип булыр. Барады үдәнегән калдык дип күрдек. Улар улы грузиннарга омуктарга демек барачудан дип. Хо, эти грузиннар диаспораларын которые бисис битимде аспык келе хаҗыпта дип презентация. Каннера баран хака кийдин туунан онно олор булдун хаягын чута пумпунда бечер тура холобор. Али грузиндар намы дулин деп көрдүк. Альчоолар көрөгөр бар деп орё. Бу эржон деп. Олачы бу грузиндар эржоннорун дуухтара күстәк булады. Күстәк булды. Аты би эржоннор бу теннән көрөк кара билинми эржоннор бутун. Биеннере даны күстәх болбуллактар. Биеннере зато онуман бар хатыллар,
тулурдахтар, үлехиттер, ыхыты-қахыты хыджыбаттар, только барын оңыру хыджалар. Аты билинги эркиги луго түстейжилер туто эделер, жоннан тухча. Это общая масса был батах пулади. Даже ты улахан ты кытай культук норокка, ты сыха государственная политика, видео он төрөтөгөт жигитчандар. Мужское население в деградации бар даден. Именно он нолор кысаппиде. Потому что он жактар бир олу итерди. Он үттө тактатандар ологолор үлелияхтерин да үйренияхтерин да багат баттар ди. Олигин боллан эти кыраты итинник перекостар курутун бар болалорына любой херге, любой налогка араски бирти бар болған. Да, просто это самое отдельный толан. Чисто болмен эти котулустарга бейхет жабыт. Тоқ бар котулустар келиди бит. То Наха туга күстәфтә айылга хиҗар дойдуларга хиҗар бу сахалар таганы тикрадан аксаннак нуруттардан мен исистериттен тыннара биллер. Хаңар бакка доллар докторуна бу жонун кыхтара мен исистеригер бара биллер хадер мен кейс бетин спокойно ин чувствуй дуронну жоннору ди. Би даже массына бутол тундура брихолга өгөр адаревнелер кадвар аджына халбыты би хон градуста морозка. Оны булан ол наха спокойно байты, оны тоқтан баран, бейіне атын масына олырдың баран, мен желәтін, қас километрді дері, омуқтар денне хоқтар, бейе қабыла олықтақ олаттар, арас районтан баратыттан, оны бөтір ай, ұскойгаға бара хеджібітім, onu bollana просто кеги бейте төрөп тоголорун кутук уже хастах боллахтар эди оту тиңин хүрбе агыс сүрбе тогусугин деп кутук нахачу олаттыр ола пош бартаха голору онун бар ыпраста риңин ола просто мандык тоок байылар өрүннеңин байылар оны бартыгар жоло хүрөн көтөн бире оксон каян оны ола картыска бийини түһер бии булана жомутугар ыйтамы көддөрүк биттер бийини хачу үлелии хитчабыт оны үлелии хиттерин көттөрүлөр кайыллар оны кеге просто көрөн наха бүйрер просто бу онтон ти группага ханер однокурсниктар бар ду одноклассниктар бар дуйпук бар олаттар хуруйбуттара жабу баалар бу саха олаттара жабу жиннеак үле оголору бу мандыктары дел бир рекламалык ханада телевизорунан радионан тугунан бу манныгы көддөрү ханада боголор үлелиги жалларын бу көрүңөр экен Олегин болланы, ото местный атыномуктар баалар, конечно, только были олохтох нучала, олохтох татардар, ол не возбраняется местныйдер. Тебистер специалистер онна, редкая специальность, үлехеттерин деп кутук. Оны чөй байты бары бирке хаджалар, бу бага куйгага тох болан аспыта компания, оны олохтохтар, оны үлелит предприятиялар ден, настольный тенниска. Күрәхіп. Онда мен бұл картыскаларын ыталар олаттар. Бары бір манық. Бұл қоғағыттарлар онда. Бұл кенеген сюжет нуларынларын қаян более объемный көрейхін барған? Это билбеппин хөп. Тоғыды тахар. Это ровно Иван Иванович Андреев әмеп біті хөп. Это ағым баран тоқ девді. Бұл роман заготовкатын құрдық девді. Роман заготовкатын кулдук манык бүгүдүк кыланган манык эти глава-главанан кеңетеңин углубляйдан тохта расширяйдан бетахына готовый роман таксыр кулдук мен көрөбүн деп. Токуну мен билбеппин пока. Атыны толкуйду хыжап. Атыны оңор хапыйт. Мактуу. Спасибо. Отон ячандар реакцияларын Onun istene ha istefin. Istefin du bu kulülerin du. Отон туареген инсан ала молодже колобур. В принципе, буманна ахтакына ки омгтем көрбәт жибатта. Просто бир ки тумона кайдалердан хамай то толерантный далля. Вот ки омгдан менталитет тут атын было. Ки Сахалар уже воин менталитет усох, уже бу дискуссия атын тоха направления бар, атын ученый хайырлар.
тогону булда вот и барди как раз менталитет народа саха и туара де ровная перекуд мужской характер сахаген. Мне было на бу хакадри когда битер, если военнар битер, он там была на хадана ровная перекуд условия сенкеве. Это хине, она выживание, он джомун ракина халаранге. Битте. Атын тохох вопрос турба. Естественный. Ровно сендерде. Это в смысле масс у. Вот еркие кайры валлага же. Это новые условия было адаптироваться к новым условиям. Среда другая. Это тагын тугор бейнерет ихляхтен урьерлады жиннарыта атаклау кина тегинчанын бойын нахрын атаклау бейнеретен и то максимально тохтатагана мандык тагана яхымык тагана атаклаан мандык простой береме ончаре бойын нахрын жинна профессионалдар де ол характерда Кутамак Хаиш. 50, которые заменят. Билеген слуга барып жынар тәйбер болдыр кандак жынар барып булактыр. Элбек пайки доброволец контракт баттан бар. Другие болмада кулай. Конечно, аны уланы кулай. Аны булар уланы наха ки эджоннор төбөт уктырады. Улеген булаты набине эделер деме. Ровными примерно иштебитим бу хакаларда уже материал хаккен. Поэта кантон дәнле битнар максимум 4-нче рәхәлләр йөрүт. Где-то. Кулгелер кулгасте. Кулгас, он даже уже, он на похтарда вот ту мосты ханнары буту йылды. Делегер буланы то доктор Родин. Олору барды гайстываны кине көрөн. Считай. Это ровно ол эти формуляр умна крестим. Истивитим, тойдаха уже тохти. Военден бисикалар ки ну тревет тедано то тохола. Были кочевник. Атын тохтадан, конечно, это он кейтен бидари тохос болмаса. Сүз кейтен тебики. А так плана нормально только ускорить на выживание люди. Лоха только куда. Воин то считала, он на эти в основном воин характер дали он доктор, это то кочевой донор на скотоводство, только кочевой да. Кadi вари доктора. Не дианагинде. Не дианагинде. Не дианагинде. Я уловка. Мен истебим. Мен авакын эти. Эми манда курдук тока хажудан. Встречага. Ученый дел хайдларды. Это давно. Интересно. Иштаган да манда кимде мен дем меняган и патаган да. Просто да. А так была бы книгина конечно, кемере тухти ари вот это чара сону мандайкен заготовка к роману она уже закончена. Он даже манна то или-то механавр бурны досконально гордут. Это примерно меня эти краки тухтерами горячу. Гномбран был лох поисковая, ну манне то будан. Там он был так, было мен горячу вот так пон был прибые хитные там к жизни. Наши вопрос говорит, бар дем да он объем маркетинг. Турья. Вот да. Я дергавера, я только школу, вот катар. Турья. Bunlar olur bu ruj doktoruna kubara kaçıga o. Doğuma maksudlardan atılan turun. Да, просто кашяда были опытан это наработка резерве, но деревня кашиллеритен ровная, hem de onun ete canına mekrake oşa konu manın aktivleri hobbitler tokalane o manık keniga da tohtu kuduk tahar bıraktırı.
ровно было ровно то куда-то Бютерен кюрие Канада ведь хэмптонами. Оно пятидневный лар сразу. То есть Сергей Горобтин, мен хабарсыги гидге вермеппет. Онтон арай калам барамман капсан багатактар хеп Сергей Горобтин. Онтон ара бахерге хурuydu. Онтон түрде эле ранги бар. Хурuyatчы банда. Оны мен булар бахерге хурuyду. Bu sabda nasip sevdi üst bitiyor kurduk. O şkolada ne ağda söylüyor. Bana manlıkta kosaktırda sayılırdı. Doktorlar. Sebep onunla da hadana dersi var. Onları doğrudan ki bir de bunun kararında студенческое Это каравалла манны наретевин олох. Оно атан киһетен дьюн манны точоны красависсетен де красав палата. Болтыралы кили тухайдер булак практика. Онна палатышны туха. Полевые условия. Онна уланы то. Характерlerine bir arkaya gittikler. Jonun kümelerin daha anlık doğda kepşayinler. Bunlar ki Душа компании. Allah duša компания, Allah bayağı не было. Kepşayinler tam ki Allah почти Allah ki külüyen septiyor. Onun daşı lüleniş Allah nahçıve Гуманных следигнерны саная индивидуальный булат на курсе сам индивидуальный. Хайда, химия лохатын үрехтәне, оп, беллок индивидуальный. Онан дальше, ото бу бир курслы хадары дикәникелох бары сайдан айырылды. Тон уру туруккаттан көрөрдү маны бары тууру. Личностер доктактар, хажордактар, кеники бар, өнөртөк сайынлар бары лох тополлар. Тиги астына хадер көрөдү. Ротто директор, ротто не состоявшийся, не ректор болулар да. Не состоявшийся ректор. Это Костя Кривошапкина, таланна ход. Где уже медиа король, блогер. Я его лучше уважаю, чем Константин Кривошапкин. Бакиниге хача сүрүн аптар бит, сүрүн герой бит курдук кини эти хеттоны сылларга гендаганы тулланнан олог дойдутугар тиен аңар критиктен жонун көрдүреген багата интерегине байти оровны экена харбыкка курдук оннагы условияга жолорон калбытынан өй ханаты даанулары яра серенере дагана барата кинеге каян булар ибит кеолок омук быхытынан тугун олох уларыян олохтак сирге олорорго кайдахара табагастак курдук майгыны тутуспут кеги онна хамай тугаден кини мударахан ижи халар. Хамай биде өлөрүн хагана бараксан этерди. Олор бутугар Араспаниябын халларарын, онны грузинна аттарын жер. Бу көрөн олор, хака кыргыттарын керген ылан оголоронлук хакатый быттарын көрөн олор, онна онор эрейер көрдө хактыр. Олаты боллагана кини омук болбу мен омук кихите быхеха келеммин төрүт болбуппун умнаягыттен кереhe болла етнаха күстах сюжетный линиянан келем барын хети тоққа төмеген наха күстах хети тоқ кихи кыйын тоқуйдават бейді анан тобулбат түгені хеп онан боллагана бу кинигенесе хыллар аспытта ахан истехтерин айы Арас ыйдыктар туруктара жаханыбын туяра карылына ровно еталыр. Бити эркехини теңнәһинеген самай сөп кола бара бу кеһи тугуй омак кеһитин биһиги бу маннык тохтату туту биһи жоннор ба кайдактары ебек күрдүк. Биһи жоннор бу тохто мударастар улакан болгон ити баран етиттен агаттан көрдөһөр ди көңүллетер. Соккоз директориттен көңүллетер, эркехиттен көңүллетер. Onu balana köngüllübün dir. Ondan törepütteriger dir. Ba ağa kığın, ondan hem bir gruzin bolara, çistakrovna gruzin baba bala. Yunu kören turan eren
киһи быһытынан хыаналандар. Майгытын көрөһөджер билер боланнар. Бу биһэхэ табыгастаах киһи диэннер äхтиллер булаади. Аны ол кэнниттен кинини тураппыттара, кинини ыйхай диэбиттери, онну манны көреппиттери, атагастаабыттара, аргыһы тоҥорбуттара гиндиэн суока. Баронно сууланан олорар бу ити төрүт диэн нэһилек бэйте даганы олох хака херигер хоготок кериете. Хайылактак кайдары уутуян токтан калан оскуяр түгеннерин олоннук тыыны булуммут сиддере. Айылгата дагынан оку хөптү берди. Эрикте хатерди тулутта кая кини Грузиятын каятын ханатар диен. Олен онтан барын багар, дойдутуттан баланы ситиме тогор эмиске хөдөн каалар. Техети гидик онан колулатакка токтун ха дерин искаханнак бу киниге. Санайонен ити табан тобулан хурибутун наха чыгай оны буманник кепсетилер жан ара сөттүттен ыктаран көрдүннер, ара сайыдыктары турурдуннар, толкуйдатыннар, мейлерин имиттиннер диен оңголлар болгайы. Онан бу бүгүн наха чыгай ыйдыктар кирбиттере үшөй багай, оны билейин редактор картылы беребинсеп, кини мехегини кыратык билейин имитен багара. Колобра мен этносоциолог болдам, бу кендикинен этносоциологом работаю. До этого экономикой занималась, а журналистика это так у меня хобби. То национальный вопрос сейчас же очень состоит национальной идентичности. И вот этот прямо вопрос ологманна красной нитью прослеживается. Вот грузины, и можно найти даже сходство. Вот по национальной идентичности грузины и вот северные девушки, да, они оба вот тягу к жизни имели, да, и оба сильные характером люди, сильные личности. Вот она, почему за него не зря же вышла замуж? Тем более человек с таким вот политическим... Всю жизнь прожили. Ага, а всю жизнь прожили, потому что... Еще золотой семьей стали, вот книги ЗАГСа, золотые семьи Якутии. Вопрос национальной идентичности это очень сложный вопрос, да, его можно с разных сторон смотреть и так далее, поэтому вот мне кажется... Он востребованный был, все пожизненно. Ну вот, потому что... Олорун Грузия баралларыгар специально олох көрдөн, булан тураммын ол золотые семьи Якутии денти ЗАГС нахачу бары еттахти. Олону иппытым. Грузия көрдүннер, бу саха сиргер кайдак курдук үчөй мандык семьяларга сыган нахаллары, кайда үчөй курдук мандык альбомна таксаллары. Онна бу эхиги кихигит манна келен үппете хөлбөтөк, бу даже мандык саха хиригер, бу мандык кинигага кире хитчертен көрдүннер демин специально ол үрбүттер ахан этем көрүн. Естественно, это же гордость. Человек нас проявил свой характер, вот свой ментальность. И нашел вот Олох где-то там на далеком крайнем севере, где нога человека не ступала вот себе подобного человека по характеру, по идентичности. Они вот скрещиваются, эти вот линии. Сера билин редактор битер. Беребит. Картып анятан сәргәхсиян дип күрдүксә. Сөп соқ тенен юнучылы да ниеттен мен ыйтып беребит. Эйге сөп эбетер соқ тигит. Анда тугун эпетин билебит. Мен бу киниге бит ис коханына ыйтыктар бит. То бастакы ыйтык. Келеп бу Георгий герой бит. Сәмит сүрін героин дойдутугар келеп бұхарар оғықтарын тоне ден аттылар. Да, хөп тоне ден. Сөп, ана... Кеметте. Кеметте или бітір. Марина Дмитриевна. Ана қас хөп қору яйы белех. Jadi pasti bela saja. Sama ya, iya. Георгий тихәри хагаламытын кенне кине эдер она астах олете она кине хэ повестканы туттара келбиттерер жыл кеме ханны кетей күн этеду. Нет. Сох, ага. Сасете. Сасете.
Николай Николаевич. Томма. Антон Георгий төрөбүт деревинетин опейти ден атта. Сөп, опейти ден деревине. Саргалана Макаровна. Георгий танкист это досы, Рига Мигер. Сох, Самый сөп. Ким это? Николай Николаевич. Ким это? Сөпкетте бите беші. Ким это? Сох, танкист, бода хата? Танкист бода. Анна кулы кала, эви дейсті. Пулеметчик это. Толка фото. Георгий билеңге түбәһәм баран котар де доғыттырым кытта. Онна Микола ден оғанныры онна бир түйетені көрсөллөр. Ол түйете бу ораттарга са бир битеді ол. Соқ. Түгі бер битей? Түгі бер битей? Бұғақ берсеті бұла. Түгі бер битей. Түйете түгі берен хөбі. Тугу бер битей. Түге. Не. Вот это не помню. Ағатыннар ден Ыгыт берер. Началы агамде высокие торбаса бригадира Георгия, шитые из выделанных оленьих лапок, русские называют щетками. Высокие торбаса. Бумбанны хайгадери угун остах. Кuyara da değil. Нет gibi Hep щетка ден аттылары. Kuyara. Щетки ден аттылары. Bizden uçaları щетки ден аттылары. O kadar uçuyorlar. Хотун олар uçalar. Hangi olur? Северяне русские. Георгий кергенен аты Маня. Катя. Марина Дмитриевна рулит. Здравствуй, по-грузински Барев. Нет, Барев армянский. Армянской. Приз Сергею Егорову. Сергей Семенович. Грузинны Гамарджоба. Вот кинеге битигер бар ди дор. Сенин öğretir. Гамарджоба ден дорабалахаган ден. Первым поехал на родину дедушки внук Георгия Тито. Нет. А кто поехал? Кем это нет? Мен. Тенги. Нет. Кем бар бытай? Тито коют бар быта. Бастакы? Гия. Сиена бар быта. Молодец, Петка. Оннаттан битехек по старинной грузинской традиции закапывают один кувшин. Три. Три кувшина. Молодец. Всем большое спасибо. Sen onun kullan. Şeyin doktor. Nahan çürek kepseti bulla hasırdan çıkçıdağını meyinep çirge sananı tümerge nahan çürek kepseti bulla. Onu ırcıttan aspık gıtır bu kabara gıtır mağdal. Bu kabara bilgin kaçıda tügüyor füt bu kabara gıtır mağdal. İtene manlık hasırdan şeyge keler boların.